бозигарони дастаи Уганда дар дақиқаи 8-уми вохӯрӣ имкон пайдо карданд, ки аз канори чапи майдон зарбаи ҷаримавӣ бизананд ва онро Эммануэл Окви, капитани даста, партофти хуби Ҳерберт Агайро бо гол анҷом дод. умуман дар ин вохӯрӣ ҳоло мутахассиси сербиягӣ Милутин Средоевичро мебинем, ки ин дастаро ба ин бозиҳо овардааст ва хати муҳофизати дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз канори рост он қадар хуб бозӣ накард ва тавре дидем Аҳтам Назаров, капитани даста, ҳам инҷо ба ин бозингар Эммануэл Окви халал расонида натавонист. дар қисми аввал қисмати зиёди иштибоҳҳо аз ҳамин ҷо сурат мегирифтанд. як ҳуҷуми футболбозони дастаи мо Ваҳдат Ҳанонов, Алишер Ҷалилов ва инҷо як партофи ниҳоят зебо бо голи Манучер Ҷалилов анҷом ёфт, вале аз чӣ бошад, ки довари канори майдон инҷо ҳолати нобозиро эълон кард. аслан баъди хеле ҳам дидани ин лаҳзаҳо мо дидем, ки инҷо лаҳзаи бале бубинед инҷо нобозӣ набуд ва ин гол дуруст буд, аммо хуб аз чун вохӯриҳои ин таҷрибавӣ ҳаст, боки нест, вале бубинед чӣ қадар пеш буд муҳофизатгар аз Манучер Ҷалилов. хуб ба ҳар нав ин аз назари мо аст. мо мехостем, ки ин бозӣ ва дар ин бозӣ ҳамин голе ки зада шуд ба ҳисоб гирифта шавад, аммо ин тавр нашуд. паси олӣ буд аз ҷониби Алишер Ҷалилов ва ҳоло инҷо Эҳсони Панҷшанбе, ки дар майдони худ бозӣ мекунад ва инҷо ин майдонро хуб медонад, ҳоло як зарба ҳам зад. аммо дар ин маврид ҳоло Милтон Карисаро мебинем, боз як ҳуҷуми дигари футболбозони Уганда. инҷа ҳолати офсайд набуд ва Эммануэл Окви қариб буд, ки голи дуюм дубли худро ба самар расонад. Рустам Ятимов, дарвозабони мо, хеле хуб кор кард. хуб мо дидем шегирдро, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро чӣ гуна хеле ҳам ошуфта буд дар бисёр мавридҳо, аммо Рустам Ятимов бисёр хуб бозӣ мекард. ҳоло зарбаи Милтон Карисаро дидем, ки аз масофаи дур буд ва тавонист Рустам, ки инҷо корномаи хубе анҷом диҳад ва ҳамчунин Манучер Сафаров тӯбро зада аз майдон берун кард ва ҳуҷумҳои тавре гуфтам дастаи мунтахаби Уганда аз канори чап хеле хатарнок буд. бубинед боз як зарбаи дигар Ҳерберт Агай буд. инҷо боз як бори дигар Рустам Ятимовро санҷид. душвор набуд, вале ба ҳар нав бисёр ногувор ҳам буд. ҳисоби 1-0 то дақиқаи 40 идома ёфт ва инҷо дарвозабон Чарлз Муквага ба хатогӣ роҳ дод ва бо як моҳорати олӣ Алишер Ҷалилов ин тӯбро гирифт ва ҳисобро баробар кард, 1-1. ҳоло бори дигар бибинед, Алишер Ҷалилов ҳам бозигари дастаи АГМК O'zbekiston аст ва дар назди ин мухлисон гол заданаш хуб як боиси шодии мухлисон ҳам ҳасту худаш ҳам бубинед дарвозабон чӣ гуна хато кард ва бо бои чап аз назди дарвозабон тӯбро бурди тури дарвоза кард. хуб аз рӯи он ки боз ҳуҷумҳо дар қисми дуюм аз ҷониби Уганда хеле кам буданд, футболбозони мо хуб бозӣ карданд. ҳоло боз як зарбаи дигар Умарбоев бисёр олӣ бозӣ мекунад, вале зарбае ки ӯ зад тавре мо дидем инҷо Ваҳдат Ҳанонов буд, зарбаашро баргардонид ва дуюмбора маротибаи дуюм ҳам зарбаи ин навбат Ваҳдат Ҳанонов хуб набуд. ин зарбаи аввалаш бо гол ҷанбаҳ шуданаш мумкин буд, бисёр ҳам олӣ буд, вале дарвозабон дар ҳамон ҷое пайдо шуд, ки зарба зада шуд. хуб нимаи дуюм, дар нимаи дуюм футболбозони дастаи мунтахаби Уганда Рустам Ятимовро он қадар зиёд дар ташвиш нагузоштанд, аммо як бозии хеле зебое ки инҷо содир шуд. ҳоло бубинед бори дигар Эҳсони Панҷшанбе, баъдан пушти пои Парвиз Умарбоев, баъдан зарбаи Алишер Ҷалилов дар ёд буд. ҳоло ба ҳамин ҳолате ки гуфтам Эҳсони Панҷшанбе бисёр хуб бозӣ кард, зарба ҳам бисёр олӣ буд ва тӯб каме ҳам бошад дуртар аз назди дарвоза ба берун рафт. хуб ин аз ҳуҷумҳои камтарини Уганда дар нимаи дуюм буд, ки мо дидем Рустам хуб бозӣ кард, дарвозаро хеле хуб ҳимоя кард, бозии таҷрибавӣ ҳаст ва аз рӯи низомномаи ин вохӯрӣ пеналти бе ягон қисм
اسمای ایلووگی تعیین کرده شد و پرویز عمربویف اولین شده حساب رو باز کرد. سپس الان کم بعد با بازی اومد. حالا اینجا ببینید بسیار هم ضربه خوب بود، قوی بود و دروازه‌بان چارلز لوکواگا نتوانست پیش روی این ضربه رو در حقیقت بگیرد. حالا رستم یتیموف است با الان کم بعد و این الان توپ رو با یک گوشه زد که اونجا رو انتظار نبود رستم و بعداً با زدن این ضربه بازیگری از همه جوانی دسته منتخب ترکیه شد علی جان عینی که حالا در دسته رگری تداز بازی خواهد کرد امسال در موسم نو با این وخوری اومد و اینجا ضربهش رو دروازه‌بان برگردونید. کارنامه اولین چارلز لوکواگا در این وخوری است و بازیگری جوانی ما نتوانست او رو مفتونی ضربهش کند ولی توپ رو برگردونید. پس از اون دوستان گرامی ضربه هایی که فوتبالبازان دسته منتخب اوگاندا میزدند وارد توی دروازه ما شد. احتم نظرف اینجا توپ رو به ثمر رسونید. رستم سویروف همچنین دورونجون ارگشف هم توپ ها رو زدند و حالا 4 بر 4 است و اینجا حالا الان اکیلو ضربه میزند و رستم در یک مورد یک شادی رو برای مخلصان ما برمیگردوند و ضربه الان اکیلو رو با دشواری برمیگردوند. خوب اکنون نوبت با زویر جورابویف میرسد. والا این بار دیگر این زیبایی جست زیبایی رستم رو میبینیم چگونه با یک دستی راست چگونه این توپ رو برگردونید و حالا زویر جورابویف و این زویر جورابویف خطا میکند. دروازه‌بان چارلز لوکواگا توپ دوم رو برمیگرداند و نهایت بازیگری نو به میدان اومده فهد عزیز بایو برای زدن ضربه آخری میآید. این بازیگر گفتیم نو به میدان اومد و او توپ رو وارد توی دروازه میکند و دسته منتخبی اوگاندا با حساب 5-4 در سلسله ضربه‌های پنالتی به دور بازی‌های نهایی میرود. دسته منتخب تاجیکستان باشد برای جای سوم با یکی از دسته‌های ازبکستان یا قرقیزستان به میدان خواهد آمد.